Matul is-sena skolastika 2017 u 2018 kien hemm qrib is-57,000 tifel u tifla rreġistrati fl-iskejjel tal-kindergarten, primarji u sekondarji. Statistika maħruġa mill-uffiċċju nazzjonali tal-istatistika u wriet li dan in-numru fisser żieda ta' kważi 2% iktar mis-sena akademika ta' qabel. Imqabbel mas-sena akademika ta' qabel l-istudenti fl-iskejjel primarja żdiedu bi kważi 3% filwaqt li dawk fis-sekondarja żdiedu b'9 perċentwal. L-iskejjel tal-gvern kienu l-aktar li rċevew tfal, segwiti mill-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti. Fl-iskejjel tal-Knisja kien hemm l-akbar klassijiet, bl-NSO jgħid li kien hemm klassijiet li n-numru medju tagħhom kien ta' iktar minn 25 student. L-aktar lokalità li fija kien hemm skejjel li jilqgħu studenti kienet Pembroke, segwita minn Birkirkara u l-Ħamrun. L-NSO innota wkoll żieda ta' 16.5% fin-numru ta' studenti barranin. L-istatistika wriet li 11% tal-istudenti fl-iskejjel tal-kindergarten, primarji u sekondarji kienu barranin. Il-biċċa kbira tal-istudenti kienu Taljani, Ingliżi u Libjani. Kien hemm anki 155 student Svediż jattendu fl-iskejjel f'Malta. L-aktar lingwa barranija magħżula apparti ż-żewġ lingwi uffiċjali ta' pajjiżna kienet it-Taljan segwita minn dik Franċiża u Ġermaniża. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.